های افسوس که اصل 21 با ما توفایی اطلاعاتی آورده نمیم ویروسی معاصر کرونا ویروس اومده است. های خوشبختانه تمام دنیا وقتی که فرا گرفته شد تیبی حاضر زمان توانست که یک چیزی زیر همین بمانه. تشکیلات بین المللی تندرستی قاعده ها و قانون را پیشنهاد کرد، واکسینه برآوردن، آموزش رو سر شدن. برای دکتر فرقش نیست که این ویروس چیست، از کجا آمد، کیش برآورد، به کدام نیت ها است، چی گپ است. برای دکتر باید تبابت کنند. تیب ایمونیتت بشریت های تمام آدمای روی زمین رو باید محافظت کنند. مانند همین از پاندمی بود، پیش پاندمی وبا می آمد همیشه کمروی آدما بیچاره میمردن، شهرها خالی میشدن. انا حاضر تیب حاضر زمان رو بینید همین رگیدران اگر هم وقت کلاشون کار میکرد میدادن بس بود که همه باید بین رود. لیکن تا این درجه را کسی درک نکرد و جز اولی ابن سینا بعضی سخنها را گفت که افسوس که رعایتش نکردن. یا که چومه می آمد همین بیماری آدم ها تای چادر کرده میگشتن، این قدر آدم ها را نیست میکرد. پاندمی میشد، اپیدمی کلان میشد. خیلی خوشبختانه ما از امروز امکانات داریم که چیکار کنیم، تبابت کنیم، دکتری تیز علاجش می رود و بینید چند میلیون هم بیمار شده باشد ولی تلفات کمتر است از این بیماری. اکنون بیا یک دیدی خودمان بگوییم در برابر این که ما راضی هستیم که تیبی حاضر زمان بسیار چطور کرده است از تاکتیک و کارها و دکترایی که در امریکا و در استرالیا و در انگلیا و در روسیه و در خطای تبابت میکنن، همون استاندارد دکترای ما هم کرده استند. ولی دیدی ما یک دیدی چیست کنیم که چیست این که تیبی نیاگانی ما چی میگه، کدام دید رو ما امروز بکنیم. ما می‌بینیم بیماری راه‌های نفس است. راه‌های نفس هم میگیرد. چرا که ما با نفس و طبیعت بسیار چی داریم؟ رابطه داریم. و آدمی ذات شاید هوا را شاید افلاس بسیار کرد با گازی ماشینا، با دود زوادها، با چیزهای دیگر. سبب آن شد که شاید طبیعت همین بیماری را داد. چون که ما میدونیم بیماری های بودن اول با تسب بودن، آتشی بودن. آتش در آنها چی بود؟ زیاد بود. بیماری های آبی بودن، مثلا با واسطه آب پهن میشد، از آن جمله دامنه و با واسطه آب پهن میشد. بیماری بودن خاکی بودن، از سبب غذا مثلا کسل میشد آدم. بیماری بودن که از هوا، بادی. انا هم بیماری که ویروس حاضره این یک بیماری بادی است. با واسطه باد با وجود انسان می‌داره. از این لحاظ شما بدانید که اگر بیماری بادی هست از روی تیپ کلاسیکی تاجیکی اساسگذارش اولی ابن سینا هست، این بیماری با کاتگوری بیماری‌های بادی داخل که شد، بدانید که ما باید چاره‌های بندشیم که همین بیماری بادی را برهم بزنیم. یعنی بیماری بادی بسیارتر با خون سر و کار دارد، گرم نم هست. ما باید استفاده بریم چیزهایی که خشک و مثلا گوییم که سرد باشن. یکی از اون که این بیماری تسمیتی است. اما می‌بینیم که تمپراتور رو چکار کردن نکرد. تمپراتور در یک حالت معین لازم است. مثلا 37 و نیم این تمپراتوری هست، حرارتی است که معیار بدن مبارزه برده است. کوشش نکنه که این حرارت بزنه. وقتی که حرارت تگی مثلا 39 تگی 40 که میرد، اون حرارت پس کردن نکار که سبب ناراحتی و از زیاد گرمی شدن یکون آسیبی به این یا آن عضو نرسد. البته مسئله دیگر اون است که ما میدونیم که اگر باد با خون سر کار داشته باشد، ممکنه که برای پیشگیری در وقت تبابت نه،
برای پیشگیری ممکن است کسانی که خون خود بسنجند و خون غوض باشد و بسیار باشد خون گرفتن در کار است. همون هجامه که میگوییم خون گرفتن در کار است، ولی خونگیری رو باید در چارچوبه نظارت دکتری بگیرن. خون از هر کسی نگیرید که باز سبب اون نشود که با خون شما یگان میکروب یگان بیماری دیگر رو وارد کند از حساب رعایت نکردن گیگینه، یعنی که در شرایط دکتری میکنن. ما میدونیم دانارها هستن، کسایی هستن خون مثل مرکزایی هستن که به خون نیاز دارن برای مردمی که ضرورت مثلا گذراندن خون دارن. البته این هم میشه، لیکن باز علامتی خونگیری باید از طرف دکتر اجازت داده شود و در حالت بعدی بیماری، یعنی که وقتی بیماری عموما میگذرد حالت شدیدی او میگذرد، در حالت شدیدیت خونگیری ممکن نیست، ولی وقتی که چون بیماری سست‌تر و ضعیف‌تر شد ممکن است خون گرفتن. ما این مقاله علمی داریم که خونگیری با چه قانون و قاعده ها دارد، چون که ما این خونگیری از خلق گرفتیم و اون در علم حاضر زمان با مقاله خودمون که خونگیری یکی اساسهای علمی اون ما اون با طب حاضر زمان وارد کرده ایم. و باری دیگر تکرار میکنم چرا این کار رو ما میکنیم، چون که یکی از خطرهایی که در همه بیماری میشه این غوض‌شوی چی است؟ غوض‌شوی خون است. خون رو البته چیکار کنید؟ تونوک کنید و نظارت کنید. حتی پیش از واکسین کردن آدمان خونشون میسنجن که لخته‌شوی خون آنها بلند نباشد، یک معیاری معینی باشد که ما اون رو میسنجیم. و البته این از طب کلاسیکی نیاگان ما هست. ما میدونیم که هستند چیزهایی که بیماری های بادی رو از بین میبرند. مثلا یکی از اون که ما در طب کلاسیکی خود داریم این نفس کشی درست است. کوشش کنید که نفس کشی رو درست کنید، ولی در وقتی بیماری شدیدیت بیماری مشق‌های نفسی کردن لازم نیست. برای پیشگیری همین بیماری ممکن است که انسان مشق‌های نفسی کند. مشق‌های نفسی رو ما باز می‌آموزیم، یا که شما میتونید دسترس کنید نفس گرفتن، ایستادن و نفس پورا برآوردن، یا که نفس در بدن خود پهن کردن. اساساً کسانی که بعد این بیماری قرار دارند اینها باید بدونند که بعد بیماری با واسطه مشق‌های نفسی همون سستی و ضعیفی رو از بین بردن ممکنه. یعنی نفس میگیرن و به خیال خود نفس در بدن خود پهن میکنن. بعد چند وقت اینا میگم که دمدازی میگوین، این در طب حاضره اینو بیوتراپی میگوین، یعنی با واسطه نفس مخابت کردن بدن. باری دیگر چی میگه؟ اینجا چیزهایی هستن که بسیار بدن شما را قوی میکنن و قوت میکنن. مثلا ما میدونیم که از غذاهایی که اگر خنکی داشته باشند در حالتی که این بیماری شدیدیت دارد یا که بعد آن مثلا خنکی استعمال نکنید، هرچند که این بیماری گرمی نم هم باشد. بسیار وقت سلفه از همین پیدا میشه. وقتی که چیزهای خنک استعمال میکنن این سبب این میشه که سلفه پیدا میشه. برای همین کوشش کنید که آن غذاهایی که خنک هستن اینها رو استفاده نبرید. از آن جمله پامیدور و بودرینگ و مثلا تربوز و مثلا، لیکن اگر بتونید تا همین دوره چی البته میوگی خوردن در کار کنشن با اجازت دکتر، دانستن در کار کدام چه استفاده بود، چون که بعضی میوه هایی هستن که مثلا چی دارن یا که مجاز گرم دارن میتونن به شما تاثیر مثبت رسونن. مثلا انجیر مجاز گرم دارن یا حرارتش از خلادیلنیک است یخدان نباشد، ولی از اون چیزی باشد که حرارت خانه رو گرفتگی باشد. و سبزوات رو هم خیلی هست. مثلا ما میدونیم بعضی چیزها هستن بادناک هستن، تاجیکای ما میگن هم چیزهای بادناک هست، چیزهای موش، برنج، که نخود، بسیار چیزهایی که بادناک هستن. شما کوشش کنید که از ویا در همین دوره Результаты поиска. که سببی مثلا شما را ناراحت نکنه. و البته شما بدانید که این بیماری به چشم نمینماید. ما از زیر میکروسکوپ های کلان میگیریم و همین ویروس هم میبینیم. برای همین در وقت شدیدیت بیماری آیا طب خلقی یگان چیز کردن میتواند؟
ана ҳаминҷода мо бисёр вақт мегӯем, ки табибони халқии мо, табибони халқии рӯҳии мо, ки ба даму дуо сару кор доранд, дар ҳамин вақти шадидият метавонанд ки дуохонӣ кунанд. чаро? Чаро ки дар ҳамин давра қувват медиҳад ҳамон инсоне ки дар ҳолате ҳаст, дар ҳолати гӯем ки шадидияти ин беморӣ қарор дорад. бидуни ин пешгирӣ бояд духтурӣ бошад ва реабилитатсия, тавонбахшии ин беморӣ бояд духтурӣ бошад. яъне рафтан ба табибони даму дуо кунанда дар ин ҷо ҷоиз нест, вале ҷоиз дар вақти шадидияти беморӣ ҳаст. аз тарафи тибби классикии тоҷик, аз тибби маънавии тоҷик иҷозат дода мешавад, ки дар ҳамин давра онҳоро як дуохонӣ кунанд, фақат дар ҳолати шадидият, яъне дору дармон намекунанд, боз ҳолати шадидият метавонанд рафта даму дуо кунанд, чилёсин кунанд гӯем, ё ин ки қасидахонӣ кунанд, ё ин ки гӯем ки руқя хонанд, ҷоиз аст. ҳамин дар ҳолатҳои дигар дуруст нест. агар табиби халқие ки тарафи рӯҳӣ табобат мекунад, агар надонад, камтар маълумот надошта бошад дар бораи ин ё он беморӣ, мутаассифона ба он касе ки ин корро мекунад, ба он бемор зиён мерасонад. хуб аст ки шумо бидонед, яъне ки ҳаст показания, противопоказания, аломати кардан дар кор ва аломати манъ дар ҳамон ҳолат. мо имрӯз иҷозат дода метавонем, ки дар ҳолати шадидияти беморӣ масалан дуохонӣ бикунанд, иҷозат аст табибои халқии рӯҳира бо ном дорӯҳоро истифода баранд. масъалаи дигар ин чӣ ҳаст? Бидонед, чаро мо ина мегӯем? Чунки дар тибби классикии рӯҳии тоҷик ин бемориро беморӣ аз олами ҷинниёт мегӯяд. он чизе ки ба чашм наменамояд, он чизе ки дида намешавад. яъне онҳо ҳам як ташхисҳои худшона доранд. ташхисҳоеро доранд, диагнозҳои худро доранд, ки мо медонем ки чанд намуди ташхиси аз тибби халқӣ, ҳатто ки медонед хунукӣ задааст, хеле гармӣ дарун кардааст, нофаш рафтааст, дилаш афтодааст, гӯёша сафед кардан накун. ино ташхисҳои тибби халқии тоҷик ҳастанд. боз ҳаст ташхисҳои тибби халқии рӯҳии тоҷик. аз он ҷумла гӯем таъсироти қувваҳои ғайб. ҳамин вируса пеш ба ҷинниёт медорад. барои ҳамин хондан дар ин масъала фаҳмондан дуруст аст, ки боз мо як самтиро муайян кунем, ки бе ин ҳам мо мебинем, ки дар ин давра табибони рӯҳии халқи мо хеле фаъол ҳастанд, кам гӯем ки дастрас мешаванд ба духтурои равоншиносу равонпизишку равондармон, вале хубтар аст ки ана ҳамин ҷода фаъол бошад. ва чизи дигар аст, мо мехостем ба баъзе касоне ки дар ҳолате ҳастанд, ки мубориза бурда истоданд, худашон ҳастанд ва ана ҳамон беморӣ ва духтуроне ки назди онҳо мераванд. чӣ кор кардан дар кор? ду чиза ба даст гирифтан дар кор. яке ба даст гирифтан дар кор фикра ба даст гирифтан дар кор. нагузоранд фикрҳои тарсонанда, фикрҳои эҳсосоти тарса бедор кунанда. барои ин чӣ кор кунанд? бояд доим яке аз калимаҳои бузурга дар менталитети халқи мо мегӯянд зикр, асмои ҳусно, истифодаи номҳои худованд дар он ҳолате ки дар сари набард қарор доранд. яъне ки ё ки онҳоро кислород дода истоданд, ё ки онҳо масалан танҳоанду хабар мегиранд, дору уход мекунанду номуайян аст ҳолаташон, яъне ки маънавиёти худа истифода баранд, ба худои худ муроҷиат кунанд. ин бисёр муҳим аст. боваришона қавӣ бикунанд дар он ҳолат, бой натиянд ва ба умед бошанд, ки аз ин ҳолат мебароянд иншои худо. ҳамина дар ёдатон гиред. барои ҳамин ҳаст баъзе ҳолат мо маслиҳатҳое мерем, сари қадам баъзан моро мебаранд, мо ба ҳамин чунин одамоне ки дар набарди ҳаёту мамот ҳастанд, мо маслиҳат метиҳем чӣ кор кунем. дуюм ин ки доим умеди худро аз сиҳатшавӣ накунанд. доим умедашон пайваст бошад. иншои худо масиҳат мешавад. нагузоранд ҳамин ду чиза дар майнаи худ ҷо кунанд. албатта чӣ кор кунанд?
албатта истодагарӣ кунанд, албатта фикрҳои худа қапанд, эҳсосоти худа ба даст гиранд ва ба умед бошанд. чӣ кор кардан мумкин аст? Албатта мо дорем махсус сукутҳое ки махсус машқҳои равоние ки ҳамин одамо лозим ҳастанд бигузор дар сайти мо ворид шаванд, дар он ҷо биёбанд ҳамон сукутҳоро ки мо махсус барои ҳамин истифода мебарем ки чӣ тавр онҳо сабаби бақувваткунии масъулияти иммунитетшон шаванд, бақувват шаванд ва мағлуб кунад бадани онҳо ҳамин беморира ба сабабшавии кӯмаки духтурон. Албатта шифои худованд метиҳад. умедворем худованд ҳеҷ вақт барои бандаш бадӣ намехоҳад. худованд ҳама вақт некӣ мехоҳад ба бандаш, фақат беморӣ мушкилота амр мекунад, ирода мекунад ки ҳамин одам дар ҳамин ҳолат чӣ кор мекунад. худтона ба даст гиред, хуштона дар байни майнаи сар бигиред ва ногуфта намонад. гигиенаи шахсиро, беҳдоштҳои шахсиро риоя кунед. пӯшидани маска, масофаро риоя кардан, ғизоҳои дуруст хӯрдан, асабҳоро ором кардан, хоби нағз бурдан, ба эҳсосот дода нашудан, худа монда накардан, доим некбин будан, дастҳоро шуштан, гӯем ки маҳлулҳои антисептикиро истифода бурдан, ҳама вақт доим хабардор будан аз он ки бо чӣ чизҳои нав аст ки чӣ кор кунем ки ҳамин чизҳоро пешгирӣ кунем ва тавсияи духтуроро гӯш кардан ва беҳтаринаш он аст ки албатта ваксин гузаронанд, ки имконот бошад гузаронанд, чаро ки ин метавонад иммунитети ҳамон ваксингирро нисбати ҳамин беморӣ қавитар гардонанд. бемор ҳам шавад сустар мешавад ва баъзан бемор намешавад ва баъзан гӯем ки манфиат мерояд, иммунитеташро бақувват мекунад. ин чизе буд ки мо имрӯз ба шумо гуфтем. умедворем ин бало ҳам аз рӯи замин дур мешавад. мо миннатдории худро нисбати он духтуроне ки шабу рӯз кор кардистанд баён мекунем, ҳамкасбони азизи мо, ба кормандони вазорат ки дар ҳақиқат шабу рӯз, масалан муҳтарам вазири тандурустии Тоҷикистон масалан ҳатто ки ман шоҳиди он будам ки бегоҳ ҳам аз пайи он аст ки аз ҳолати беморон хабардор бошад. кормандоро ман дидистам ки шабу рӯз кор мекунанд ва ба ташкилотҳои байналмилалӣ ки барои таъмини гӯем ки сеҳати мардум кор мекунанд ва албатта миннатдории худмонро баён мекунем ба кормандони ташкилоти байналмилалии тандурустӣ ки ҳар замон иттилоотҳои нав, кӯмакҳои нав ба ки аз он ҷумла башарият, аз он ҷумла ба Тоҷикистон мерасонад. ин он чизе буд ки мо имрӯз гуфтем. боқӣ албатта он чизҳои дасти мо мебояд кардан монда кор ва он чизе ки аз дасти мо намебояд мо ба худо таваккул мекунем. мо умедворем ки дар баробари Тоҷикистони азизи мо дигар мамлакатҳо ҳам аз ин мушкилӣ раҳо меёбанд.